Inside. Bravo ljudi, danas govorimo o flashovanju vašeg S3 telefona na fabrički ili stock ROM. Kada možete ovo da radite? Ovo radite kada već imate neke custom ROMove instalirane na vašem telefonu i želite da vratite na fabrički ROM. Za početak ovo uopšte nije teško, možete lagano da pravite ove korake i kažemo uspjećete. Za početak potrebno je da posetite sajt samobile.com kako biste mogli uopšte da preuzmete ovaj firmware. Takođe veoma je važno da napravite nalog za ovaj sajt zato što je preuzimanje ograničeno samo za registrovane korisnike. Sada kada to uradite, odete na karticu firmware i dole u searchu piše search device here, ukucate i 9300, u ovom slučaju to je taj model. Ovo važi za svaki model Samsungovog telefona, odnosno za sve modele Samsungovog telefona. Sada, prvo što možete vidjeti ovdje da je model i9300 kao što smo i tražili, ali da ovdje u country carrier imamo više zemalja, Brazil, Novi Zeland i Papua Nova Gvineja i tako dalje. Koja je razlika između svega ovoga? Dakle, svaki mobilni provider ima svoju optimizaciju svog ROM. Neko ima unazađenu verziju, neku malo napredniju verziju. Sada, šta sam htio da kažem? Trenutno ovdje nema ROM-a za Srbiju, odnosno moju zemlju, a kao i za druge zemlje Balkana. U stvari vidio sam ovdje da ima za Hrvatsku i Bugarsku, ali to je nebitno. Šta sam htio da kažem, nema uopšte veze da li ćete vi preuzeti, ne znam, engleski firmware ili bugarski, sasvim je sve jedno. Tako da ću ja na primjer sada preuzeti, evo na primjer, United Kingdom. Evo. Kliknete na njega, ovdje imamo sve detaljno objašnjeno. Također ovdje imate instrukciju za instaliranje ako ne možete baš da pravite moju. Sada šta radimo ovdje, idemo na download i evo ga, kao što možemo vidjeti veoma je glomazan file, čak 972 MB, što je u stvari negde prosečno zato što fabrički ROM za na primjer Galaxy S5 ima oko giga i po, čini mi se, tako da je ovo sasvim normalno. Sada ja sam to već preuzeo, tako da evo ga ovdje na desktopu. Sada šta će vam biti još potrebno? Potreban je flashing tool, odnosno ROM flashing tool, koja se naziva u ovom slučaju Odin. Odin funkcioniše za bilo koji model Samsungovog telefona. Znači samo za Samsungov telefon, nemojte slučajno na Xperia ili Sony ili ne znam nija šta da pokušavate. Sada ovdje kada uđemo na njihov sajt odin.download.com možemo da vidimo da oni imaju ovdje Odin 3.7, 3.10 i 3.9. Ja bih vam savjetovao da preuzmete 3.9, ipak svi su isti, samo imaju neke, ja mislim, višak opcije itd. Ali Odin 3.9 je provereno da radi, tako da mislim da svrhi da se preuzme neki drugi. Kada preuzmete Odin, meni je već on na desktopu, startujete ga. Sada, šta ovdje imamo? On je najmanje specijalno za i9505, odnosno za Samsung Galaxy S4. Šta on ima ovdje? Ima auto reboot, factory reset time već štiklirano, što znači da će se automatski rebootovati i resetovati u neko određeno fabričko vreme. Sada šta je potrebno da vi uradite? Kao prvo potrebno je da ništa ne dirate ovdje, da ne dirate sve što je štiklirano ili deštiklirano. Odite na ovaj deo ovdje, dugme AP, sada nađete vaš ROM, on je automatski našao, i selektujete. On je, kada ga preuzmete, on je u, kako se zove, u RAR failu, vi ga ekstraktujete ili zipovan, nije bitno, i pojavit će vam se ovaj MD5 fail. Dakle, AP, selektujete fail. Sad ovdje potrebno se sačeka nekih 30 sekundi dok on učita ovaj glomazan fail. Rekao sam, u ovom slučaju ovo nije baš toliko glomazno zato što je negdje prosečno oko gigabajta. Znači čekamo. I evo ga, checking MD file finished successfully, leave CS.
Sada kada ste ovo uradili, vi ste učitali vaš fajl u Odinov program. Sada šta treba da uradite? Sve što vam je potrebno jeste jedan USB kabel kojim ćete priključiti vaš telefon. I kada priključite vaš telefon, ovdje će vam se pojaviti žuto i pisat će vam pass. Sada ću ja vama da pokažem kako to ide kroz kameru. Evo nas sada u radnom okruženju, odnosno potrebno je da vam pokažem kako da konektujete vaš telefon na USB. Znači, to nije standardno konektovanje na USB, već vaš telefon morate prebaciti u download mode. Sve što je potrebno da uradite kako biste vaš telefon konektovali u down mode jeste da kao prvo ugasite vaš telefon. Ok. Sada će se on ugasiti. Kada ugasite vaš telefon, potrebno je da držite dugme za paljenje telefona, start odnosno home dugme i dugme za smanjivanje zvuka odjednom. Evo ga, ovdje izašao neki varni. Tu piše da ako instalirate custom operativne sisteme može doći do problema, ali to sada nije bitno zato što mi vraćamo na fabrički ROM. Konektujemo naš telefon na USB i samo stisnemo volume up gdje piše continue. To je to, sada je vaš telefon u download modu, vraćamo se ponovo na desktopu. Sada kada ste konektovali vaš telefon i ovdje dobili plavu boju, nije žuta, bila je nekad žuta na starim Odinu, potrebno je samo da odete na start dugme i ispratite instalaciju do kraja. Instalacija bi trebala da traje negde oko 7 do 8 minuta. Posle toga trebate samo pratiti određene korake, što je veoma lako, to su korisničke želje i mogućnosti. I na kraju potrebno je da lajkujete ovaj klip, šerujete i također lajkujete našu Facebook stranicu. Hvala vam na gledanju, vidimo se. Inside.